Sim, nós estamos muito contentes com as seis reações que nós temos, de bloco que nós temos, basariba a pergunta que o maltrato de gênero homem é mesmo que o maltrato de gênero mulher, e nós temos reações de diferentes antecedentes de pessoas que têm papel espanhol, inglês, holandês e papiamento. Nós estamos muito contentes com a reação aqui. Anche com essa que estava uma pergunta que eigenlijk estava a mais riba uma reação que nós pensa de o maltrato de gente homem. Sobre o gente mira generalmente que gente homem não está sente o maltrato de maneira gente mulher. Ja? Que gente mulher é sunco a ser maltratada. Pero apesar que a gente homem maltrato está toma lugar e nós temos que aqui que nosso ponto de vista riba esse. Sì, pero nós tien differente vormen maltrato. Dus voor mannen heb je ook fysieke en psychische mishandeling. En voor fysieke mishandeling zien we dit jaar al meer meldingen van mannen. Dus het is wel goed om te zien dat mannen dat durven melden. Want de drempel is heel hoog. Omdat we vanuit de maatschappij best wel een idee hebben... mannen moeten toch sterk zijn en hoezo wordt die geslagen door een vrouw? Dat beeld bestaat nog steeds, maar dat klopt eigenlijk niet. Maar dat is voor een man wel moeilijk om dan te bekennen van ja, maar het gebeurt toch. Ja, sì, e maltrato non solamente arriva e area fisico che mendi un mulher sa hope bom in nota fuerte maneira um in homem. Ando ta pensei, eta usa su boca, eta usa palavra para insultar ene homem, para papia maluco ne, ando vooral camina ti outro hene, camina su yunanta, camina ti outro hene nan su amigo nan, ando eta insulte, grite, papia maluco ne, ando e homem ta pensa, ja, a mita fuerte minti mag ni mishe con ene moe, pero eta sufriendo die maltrato door die palavra nan die ene moe. En we zien dat vrouwen in onze maatschappij vaak het idee hebben, we moeten vechten, we mogen ons niet kwetsbaar opstellen, waardoor ze verharden. Zichzelf ook daardoor niet meer echt in de spiegel kunnen aankijken en zich niet kwetsbaar opstellen. Maar mishandeling roept altijd schaamte op, voor zowel de dader als het slachtoffer. Want je denkt, oké, misschien ligt het toch aan mij, want iemand zegt tegen mij, ja, maar je moet ook beter je best doen voor haar. Je moet ook opruimen thuis, of als ze slaat, dan sla je toch terug. Dus je krijgt altijd daarbij het gevoel van, ja, maar misschien ligt het dan toch aan mij. Wat schaamte oproept, want je hebt geen controle meer over de situatie. Je bent de macht kwijt. Sì, comunque vai bimbo da mira con maltrato, ta trese e vergüenza, no? E vergüenza con hene homber, no ta bai reaccionar of no ta bai trese dilante con eta waru maltrata, anche con eta door di palavra, pero tambe eta pensa, ja ta homber mita, e mi cultura no ta accepta ku ami tinko bai dilante, bai bisa ku mita waru maltrata. Ando vooral si eta riba area di palavra, no? Pero não somente riba palavra gente mulher tá maltratar gente homem que tá roupa sério, pero também usando la cabeça parte físico também, não? Não também se dá, não também tá se dano físico na gente homem, tá pensei maltrato de gente homem tá mesmo sério com o maltrato de para gente mulher, ja? Então gente homem não sai também de sentimento, também tá gente tá. Zie, en er bestaat dus zowel fysiek als psychisch. En het is allebei even erg, want het doet allebei evenveel pijn. Ja, e nós estamos contentes sim com o gente homem não tá bem dilante sobre a conversação com o Meldpunt e sei não três dilante que tem mais e mais gente homem tá bem dilante e tá expressando mesmo que o maltrato tá toma lugar e sei tá hope bom, não tão vergonha para bem dilante e bisa que o maltrato tá toma lugar, por isso é mesmo stop. Sim, ok, bom. Dank je patende e siga nos riba Facebook, Tei Pabo. Sim, danke.